Kapitan Inteng! Tata Badong, aglugan ka na. Ijay? Ijay tricycle ni Chip Kwarog taitulod na ka ijay papanam. Ay, diyak kaya taglogan iti tricycle na. Isu nga min tinakapila. Isu nga ron na pinaandar na ijay tricycle na. Ay, ore, diyak makadandano ni Jay Papanak. No ti tricycle na matla ti pagluganak. Apay mo't nga tata. Denggem ati andar na. Oh, Apay aya, anya ti andar na aya. denggem ngamin Oh. Ha? Ay? Nanggagmaw. Agoy uyak di andar na. Ha? Saan mat nga uyak tata? Denggem ngamin na naimbag Saan nga uyak tata Badong? Anya nga raw. Agpaparaw laeng. Isumat lang nga isaw. Ha? Basta diyak kaya taglogan. Naka-spotting at diyak kaya ti karag-karag pagluganan. Dahil di ko na. Nag-aglugan na ni tricycle na. Ay na, agat apura ka man ako nakon. Papanag-agninong itikasaw. Ay, ada nalipata. Awa dun. Ay, no saan mo nga alaan day jay? Saan kan ang makakinit iti karney? Ewan kaya. Ay, kaman ala ti postiso. Ay, sikan ibaunak manan. Ay, jak amo tinangidis-diswam. Iswasi ka ti mapan mangala. Agora ka tapanunutak no nang gideswak iti postiso. Anay, darasem tanay. Agbus-businan ni Kwarog. Angkal, nakasagana kan, mapantan. Ay, oo Kanya pa nat-ururayam. Pagsagsaganaan ka, tasana basta-basta da ito'y tricycle ka. Nagdaan lang nga din. Sana basta-basta ko na pa. Itap na makadanon ta, Dagus. Sige, intang arudan. Nay, paray! Imo na gamit gayam nga may dito'y kasyaran. Awad pa na. Nagladaw ka. Ay na, maruruda kiti nagluganak at tricycle pare. Apay aya. Pudnaw, barbaraw, agkarapirdi mait. Nagapa kami pa yan iti driver, tasyak matunti pagidronan na. Iso na ladaw ka. Wan paray, taagid-idap mo di tricycle na. Ay, wan gayam paray, nagluganam ngay. Iti tricycle ni Kwaro. Ha? Intulog na ka? Ay, nagpartak ang nakadanon dito. Iti pinagandar na. Zuy! Kuna na! Ha? Nakamin dito Ay, katno karag-karag di tricycle na. Nakadanon kayo adagas. Ewan ko naglagaro din. Ay, una yan. Ay, katno jak kaya taglugan iti tricycle na. Nagalas. Ay, padasip to pare. Nagpaspasi ka. Ay, pakpakawan! Jakla kaya taglugan di ta tricycle ni Kwarog, ha? Nakapilpili ka mo iti pagluganan, Mare. Ay, oray bakita kaun. Jak kaya taglugan iti makapatitanos at tricycle. Madaditan ni Kwarog. Aglugan na kaun, tanay maladaw ka gumatang iti lakaw. Sige lang, Maray. Umuna ka. Aw, nanatuyang. Umay kamot lumuganain. Jak kayat. Syaklangan ti tulod mo, Kwarog. Napili ni Marituyang iti pagluganan. Di na kano kayat dito itakarag-karag. Sige. Aguray kayo tinapintas sa tricycle, luwad na mauray, mauna natuyang. Mare, talaga ka di kaglugan. Saan? Si kalatan no kayat mo. Intang arudan, nanakwanang. Pilitin dakit din alumukan. Kadyak nga rod kayat. Ay, agurayak itinapintas at tricycle. Inteng, ninsamot marito yang dyan nakatakder iti waiting shed. Itay pa dita. Papanan na nga Palingki siguro ta nakaigam iti basket. Agur uray iti pagluganan na. Ayan nga min dagita at tricycle aya. Ay, awan nga minti uray may saan nakaparada di taparadaan da kahit. Ni Kwarog nga ay. Intulod na mata ni Marikwa ng anak ipalingkay.
Di nakilugan ko man ni Marituyang. Ay, jak man amo ka ni Marituyang. Tasaan mo't anak ilugan. Urayak ang makasubli ni Mari Kwanang. Tainak man gumatang itila ko na. Uyon, Mare, nakasubli ka dagos. Imbag tada jay tricycle ni Kwaro nga nagluganak. Ay, nagrigat ita taglugan ni palengke, tadag tiltilew. Aya, Tiltiliwan da nagiti driver nga wan lisensya kan prangkisa na. na. Ay, saan ang mabutang ni Kwarog ta kompleto mat ti papeles na. Wan Uray no karag-karag jay tricycle na, ta saan abugos. Kan may sa, agbagkat ni Kwarog iti karga. Agam dagiti dadduma, nagsasadot dang agbagkat iti karga. Ay, Mare, apay asaan anak ilugan kan ka ni Marituyang? Napili. Di na kaya taglugan iti tricycle ni Kwarog, takarag-karag kanaw. Kay, awan mat nga ron ti pagluganan na. Makamumot na, malaman, awan pailaan. Nakarartin tumay. Wen nga ron Ay, ayan nga min, dagiti dadduma at tricycle dito'y kabildatan. Apay nga awan karga day ta basket mo? Jak nakapan ije palingkay. Tapay, anya tinar-aramid mo? Awan paglugana. Nagadudit ha tricycle? Awan da. Kasano nga awan? Awan mo ti lumabas. Nagkapoy kan. Nila ang Kwarog tagpaspasada. Jak mo't kay taglugan ije tricycle na. Tanaglating. Kahit anya ita, saan ka na nagapanidya palengke? Si Kantopay nakapilpili ka mo. Di mo ni palagi. Taga po yung nagluga na kida tricycle na barbaraw. Saan mat ang makasangat? Apay asan kayo ang nagpasada? Talaga saan kami ang nagpasada, Chief? Amin kami at tricycle driver. Napanan nyo aya? Ha? Nagsusugal kami, Chief. Anya? Kalpasan na, nagiinom kami. Sa dinaw? Ijay laod, Chief. At damayat apagainuman kan pagsusugalan ijay. Ay, isumad lagayam nga awan nagpasada. Si kalang mo tinagpasada, Chief. Ado ti agur-uray ti pagluganan da ngagpailay. Intulod mo kumaamin idan Ha? Jakmut ka ba na? Kan may sa, ang mga numaperdi da ito'y tricycle kao, no agiluga na kiti adaw. Sa bagay. Anam, Chief. Apay ngamin di mo pasukatan. Jay kumamat baro akas kan ka. Unya raw. Uy, oyawan da tatabadong kan nanatuyang. Saan pa'y akayat apagluganan dagiti babalasang. Sayang dagiti napipintas a checks. Jay napintas a tricycle ti kayat da apagluganan. Naglukon da gito at tricycle driver. Tapay. Agiinom ka nagsusugal da kano. Ay, katno bawal ti agsugal. Dapat dandanin nagapa Ay, una yun. Ay, disiplinam dagiti tricycle driver. Di dala tutuladan ni Kwarog ang nagagat ng agpasada. Iso nga awan oras kan panawon na nga agsugal kan aginom. Ay, win nga rod Ay, day tangamen panagin inom kan panagsugsugal. Day tati pangrugyan ti apa. At danto manen may barangay, gaputan nagdidin nanog damanan. May kanaglugan, tatabadong. Na! Napintas to'y tricycle mo Ay katuna, tata. Amok nga main at tinapintas at tricycle ti kayat yu apagluganan. Ay katuan diya kaya ti karag-karag. Malaaglugan kayon. Ay wan man. Papanan yaw, tata. Ijay ilay. Mapanak man nagpapukes. Sige nga rod. Taitulod kayo, ije pagpapukisan yaw. Nay. Apay dito yung tricycle mo Ay na, gagangay na, tata. Diwer, Mike. Ay na,
Gangay na ko nagtumot. Kaslan na partak na ito yung tricycle mo ah. Ha? Ay, saan tata? Ang siya tinakainom. Ha? Aya. Gun. Iswa saan na ito'y tricycle tinabartog. Hindi ka tiyak, tata. Ay, sus! Ay, sus! Oh, 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 Delikado nga ron ano kastanya. Ay! Oh, oh, Ay! oh, oh, oh. Ay! Ay! Kayak pa'y tiag maneho, tata badong. Saan ka madanagan? Ay! Paigid mo! Paigid mo! Ay! Apa nga tata? Nakatengteng nga tamatan! Ay! Ay, ulan niya. Diya ka na, tata badong. Makatuglupak namin ka. Nay! Ay! Naigid unay! Ah, ay unay kan tata. Ha? Di ka mauawatan. Ha? Nung nakapatang nga, agreklamo ka. Nung nakapaigid, agreklamo ka manon. Ay, kwa! Ay! Di ka kumamat abong ungat ah! Tanay, delikado ti madisgrasya! Ay! Matinagtan! Ay! Saan tata? Danag yun ay Natingalaunay! Ipaigid mo! na. Idong parkuntupay. Ay, ipaigid mo ko na lang arutin! Ay, natingalaunay! Ay, naigid mo't launay! Idong parkon na talaga. Ay! Umaikan, badong! Di ka batbati! Anya ayat ay bam. Ay! Tay kararwak pare. Na. Nabatin sa matin di kalsada. Yay. Agasamat ngamin. Dandani kami na idong par. Dandani kami natin nag-ididiraas pare. Ay, ura sinumet no kasta ti mapasamak. Talaga mabatit ti kararwan na. Tulungan naman kiti pare ang mga lawit ti bagbagay. Wala. Nakabatbati ak samatan. Ay, aguray ka. Ha? Apa agsubli pa ti kararwam? Ay, jak amo ah. Saan sapay, mate? Aguray ka. Hop! May kan, badong. Na, Di ka agbat, bati. na. May kan! Ay, At- agyaman ak pare ah. Ano ti panagrik nam? Adan! Ups. Oy! Umayon pare. Da! Dandanin makadanaw di kararwak. Maminsan pa. Sige. May kan, badong. Eh. Di ka agbat, bati, badong. Na, May kan! agure ka pare. Apay? Ay, saan na ngay may tapno agpaalaw ken ka? Ay, anya nga ron. Umayak agreklamaw. Anya ti reklamo? Ireklamo jay driver ti tricycle ang nagluganak. Ay, rumbang lang nga reklamo. Tapno agnakab. Gapoy ti reklamo ni Kabadong. Pinaayaban amin ni Kapitan dagiti tricycle driver diti barangay Kabildatan. Nasayat nga rod no kasta, Maray. Ay, sigurado makangagdaken ni Kapitan. Saan dangan anadan dagiti pasaheros da? Kasanaw kat agiinom damot nga men. Agsusugal da kalupay. Pudno aya, Maray. Kuwan. Nilaangan ko arog tinasing puta tricycle driver diti Kabildatan. Oho, di mo man mat ibagbag at hikasta. Oray no karag-karag jay tricycle na naanos. Kasta aya. Wan. Handa pa discount mo ano senior citizen ka. Awan discount ko kadagiti paglugluganak a driver. Nayunan da pa'y kati pamasahem Ha? Kita man ni Kwaraw. Sana bastag nayon iti pamasahe. Naanos kung naktumot kan ka. Saan akas ka dagiti daduma. Anya nga itimbagan ni uncle ko kada kayaw. Inong tanda kami, Chip. Sinirmunan na kami pa'y. Da kayong tumot nga main. Amo yung abawal ti agsusugal. Nagsusugal kayo pa'y lang. Ngamnua pa'y nga pati aginaw iti arak at bawal. Una, tanong mabartak ka. Delikado no drive ka. Paka-aksidensyan da ita. Sa bagay matkit di Inakaon. Sumaruno ako ni tipila. Eksakto. Agur-uray ni Nana tuyang iti pagluganan na. Ingkan, Chip. Ay, unay mo't day tatricyclean. Permi ama kasisirap. Sapay dito isang wanak ti simardengan na. Nagpigsa ti busina na.
Agoy-uyak pa'y ka di tibusina to'y tricycle kao. Nanatuyang. Ha? Ay, saan mo tan kwaraw? Agpaparaw ka di pa'y. Oh, danggaman. Na, mayatan kwaraw. Ay na, isumot lagayam ama kasisirap. Ta istinlason da ito'y tricycle mau. Umay ka nga raw din lumugan. Kabarbaro da ito'y tricycle kao. Ay, wan, pati busina nakit barbaraw. Ay na, ay na, kwarog, believe da itakan ka. Ta saan lang anasaya at yugalim, ngam napabarumpay ta tricycle mo. Hala, sige! Dito ang tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Anyaman kami, iting ko'y panagdangay.